hagi kam jeng apostol kono menengkong ke dekat ke balai ke ong kum ni hadin jeng ke jimi pat jeng u la yo i u bo im la jin sao posngi baru dia lap iki shapang ke hima ublei kebumut kum ni hadin jeng ke jimi pat jisu sao posngi upul por bad gisenran ju bad ke kam go boleh ke bo yalap shegini gisenran shapang ke hima ublei ke kam jeng apostol ke kam jeng apostol gede ke kitab ke beteng na ke gospel jeng Lukas pipule gospel jeng Lukas hadin juga jeng mipat jeng Jisu upul por bat kesenran udah yalap shapang yalade sab hadin ke jeng mipat jeng Jisu upul por bat kesenran udah yalap shagi senran shapang yalade na ke hukum Moses bat na ki nong yutulpa kabumut na ke testament berim ujisu yalap shapang yalade ngin pulih ke gospel jong Lukas kolong keba ngin pulih ngelong ba arusau ke dekot ke arusan kendiat ha ke debat ki kat kini ki senran ki ba kiba yat dan tisha Emmaus ke Bible ke ongkum ni tiulo kendo iki ba kedang ya benyau shapang ujisu namar kimut bola yap bagi saknar pnayu ki shapai rom ki saknar pnayu bat bala ITU de ki jiu bat ki kimut ba dei mo u ban sa suspa ke Jerusalem penban u yap sangat kini ki senran ki ong ba ngidang mut ba u dei mo u uta uban sa suspa ya ke Jerusalem lani ya ke Israel ketkot arway kata ada ke jing ong jangki ni kermen bau de mu ban sa long nong suspa jong Israel kemut ayu nong suspa jong Israel kemut uban udai mu ta bawan pelaj iki na ke kti jong ki nong Rom na ke kti jong ki Roman de mu uban sa pelaj iki de mu uban sa letma persya ini ki gentle ki bade ki nong Rom ki basen syar iki hene ke po ba ki dang mut bau de mu penban ki yo iu bala saknar pnai u do usngi bat kidang benyau kene gade hadin laisngi hadin jong ke jing saknar pnai u kidang ye keren baru Jisu Bible ko ong tiu Jisu ulami pau hapdeng jengki bat udo ong pi keren spang ki ong ye keren spang Jisu to bana Nazareth uba ki la saknar pnai u usngi ban kremen bau de mu uba suspa ye ke Jerusalem Jisu ong api ke bebej kat arusan ong api ke bebej bat ke bakhia ga donot ban nge ye ka bagi noi thul pagi kren ba ka dei yo Chris ban sha shi tom yakine ke baro par hadin gata un sarung shi ke burom jang u te ul sedang kat arfun yo te ul sedang na Moses bat na ki noi thul pa uda batai shiki hagi jing tho baro kita ke bakren shapang jang u pin pulih dekat ke ba sabu-sabu ke ong ti ulo ong haki ulo ong ye sendan jo ye kini ki barok ye kitin ke bala kren api ngala kren ba pi man bang adong don lembat pi man bang adang im ke mut ba ye kini ki barok dei ban pendep ya barok kata ka bala tho ha ke hukum Moses bad haki noi tolpa bad haki haga sam haki kitab sam shapang jonga Teu lo play ke jing champang jaki bakin sngo tho ye ke jing tho teu lo ong ki la tho baka deyo Chris ban sha shitom bat ban mi pat hadin lai sngi hadin ke jing mi pat Jisu ke kam ke bole u yalap ye ki shapang ile de na ke hukum Moses kamu na ke jing tho jo Moses na Genesis Exodus na ke kitab Leviticus jing khen ba Deuteronomy ushim mi gini jing tho jo Moses baro sandali nang ta u yalap shapang Chris kumno baka deyu ban yap shwa hadin ke tam sami pat balai don kam banilap kum ta shi jiu namar ki jiu kim nge ba u Chris ude ban yap namar ki jiu kim yo i na ke jing tho jo Moses ba ka deyu Chris ban yap kim yo i
bakadei u Chris ban yap habagi pulei jing tho jong Moses kim yo i bakadei u Chris ban yap habagi pulei jing tho jong ki noi tolpa kim yo i bakadei u Chris ban yap na ki noi tolpa na ki kitab barim na markata kadau Jisu shim megapor sa posngi ban yalap shiki na u Moses bat na ki noi tolpa udah yalap shigini kisanran syapang yalade kumno ba kadei u ban yap sho hadin kitam sami par hadin kabalai gisngi naga jing yap jong mdai ha ga sngi balai re hadin lai sngi mdai ha ga ni sngi Wednesday re ha ga sngi kabalai naga jing mi pat naga jing yap jong ugai so hadin lai sngi umi pat baru ong gane ga jing yap ga jing mi pat Chris kadei ga jing thulpa dagi no thulpa hai kadei kabalai thulpa da u Moses katong jone ke kubor gede ban pen ishipi shapang ngane ke himau blai ke egane ke himau blai ke bu Jisu yalap ha ki kam jongi apostol bat ke egane ke himau blai ke ba ki apostol ki yalap ha ki kam jongi apostol la de pilai ban pule ya ki jing tho ki jing bo jing tho naga gospel Lukas naga gospel Marcos bat naga gospel Matthews Shapang bat kumjuru Yohanes hadi yaka jing im jo hadin jung jimi par jo la de pilai ban pulei kini na do Matius Markus Lukas bat Yohanes shapang ka jing im jo hadin ke jimi par jo pinlap badon tang ko guru kom yalap jo hadin ke jimi par jo kata galong boong pide ban nge bangade mangauta sorry pide ban nge bangade mangauta bat pide ban nge ba pin sa yo diang e kabor pinom dei ban lek ne ke jaka pe de ban yaisa Jerusalem pin yo diang e kabor ba hakimi la ai kabor hanga ban pat baro da kabor la hanga ke ikhtiar bor la hanga kele mepi sha bukur ke prathai baro to de lab e gospel kani ke ke jing kren jong Jisu hadin jing ke jimi pat jo la de pipule Matius la pule Marcos la de pule ya gospel Lucas bar Yohanes pinlap ba ka jingelap jong Jisu kadai gane tongan pen kumban pen sebut ya ke ba pen sisa ya ke ba nga ong hadin jeng jimi par Jisu u ong kin yang ni kitin ha gospel jo Matthews konong baru pra kadekot ke ba kat pra ong Jisu ula keren jiki u ong ya ka bor baro la ahanga habneng bara khendo to khelek namar kata to da hikai yaki kenjapan riu baro to da pembaptis yaki kerteng kupa bat ukhon baru mense mekho to da hikai yaki ban sumar yaki ne ke baro ke bangala hukum ya pi bar khmi ngalong lembat pi hado bekut jong ke pertai kene gede ke jing kren ke jor kom yalap jo Jisu hadin ke jimi pat jo ngin leit pan puli mentai ke gospel jo Marcos pak gospel jo Marcos kono bakhan riu ke dekat nado dekat kaba katsan tiulong haki tu kelej shige perthai baro tu dilap ige gospel jong shige kenjapan riu baro utau bangai on pembaptis on penim hari utau bangai on penrem kini kidakin bot hagi bangai ekreteng jenga kin ben ogi so bakin kren thli bathmai kin an ra igi psen bat kin di ige ta ige bak pensniu hari kanom pensniu ki kin bukti bapang dei bapang kin yokhya khot khat khandai hadin kata bau trau la keren jiki la pediang u shabneng baru shong shakti kamon ukpa la pi puli kini naga gospel jong u Lukas ro mentan hi ngapuli pi ngadang sudep ong pi u Jisu udah keren jiki ini baru ong kini dei ke bang dep keren pi man bangadang im ba kadeyo khon briu la ne kadeyanga kadeban pendep ya baro kata bla tho hau hagi jing tho jo Moses pat hagi kitab Sam bat hagi noi thulpa shapang jonga pat khot pat khanda ka ong tia khmi ngapha ye ga ga jing kular jong kpa phi tu yai sa ti ha ka nomba Jerusalem tat nda la pendap ye phi de ka bor na jrong ti nda boli la biki shabar jong ka bethni ula ra ihti jrong bolo kerkhu ki bat kala jati bolo kerkhu ki ula khlan ona nakibat lara no u larong no u shabneng bat kum tatet kini kidai kirukom yalap jong Jisu ha din jong kajing mi pat jong u
Sap hadin juga jimi par Yesu kini kedai ger kom yalap jong. But kedai ke gospel kedai ke kitab kedai ke kam jong apostol ke berikot ke boong ulelap yaki hado ula sah hado sapos ni but ula keren bat ki syapang ke hima ublay. Na kumno sengapa kumno Yesu ilap hima ublay pimlap kumno ilap hima ublay pinlap gospel Markus Lukas Yohanes pinlap ke tagar kom ilap Yesu din ke jimi pat jo hagi tu sapos ni kedai bau proof bau pensisai la dei na ke jing tho no Moses na ke jing tho jing no thul pa bat na kitab sam syapang ila dei ke tagar de kom ilap jo Yesu but ya ke tagar kom ilap jo lakhot ke jing ilap ye ke hima ublay kabumut kumne ke hima ublay ke tho syapang u Chris ubayap baru mimi pat u Chris ubayap baru mimi pat balik ke don kam ban yelap syapang Chris bayap baru mimi pat namar ki jiu kim ngai bo kadai u Chris ban yap bat ban mimi pat namar kata kadau ke don kam bahaban yelap syagi jiu syapang Chris bayap baru mimi pat namar kata ke Bible ko ong uda yelap syaki syapang ke hima ublay lada pi kwa ban wat kumnu yelap syapang ke hima pinom lap uyilap spang hima ublay haga Markus hau Matius hau Lukas baru Yohanes pimlap bau uyilap iki spang hima ublay pinlap bau uyilap spang yelade kabumut kumne haga kamjoy apostol ka jingilap spang hima ublay kabumut ka jingilap spang Chris kumno ba kadai uban yapshwa hading kita unsa mipat kata kadai ka jingilap spang hima ublay kabumut ka jingilap yo Chris ubayap baru mipat kadai ka jingilap spang hima ublay syuk ngan pensebut ipi naga Bible ngin pulih nong ba pra kane gede ke jingjia hab kalau ba pra jong kam apostol u Philip upoi ha ka wege shinong ba gerteng Samaria sap upoi ha ga nongba Samaria but udayalap yo Chris shiki thot besan udayalap yo Chris shiki Philip uyalap yo Chris syaki nong Samaria. Now the kot ke bakat ar ong te haba ke lenget ye ke jingelap jong u Philip syapang ke hima ublay bat ke kerteng u Jesus Christ tila pen baptis iki shenrang bat kentai. Sa ke kot pesan ke ong u Philip uyalap yo Chris syaki nong Samaria. Balada pipule ke kot pen riban yo ba praba khanda ba shpo bakat wai pinam lap ke Bible ke ong pinam lap bau ke Bible ong uyalap spang hima oblay kalong siapa neng lagi hima oblay kalong kumda terter ke dekor bakat ar ong kumne kidenget ye jingilap jong u Philip syapang ke hima oblay bat ke kerteng Jesus Christ ketuktin bat hang to pila roban trans pila roban ban pule ka hani gedor udayalap ye hima oblay kabadai ke kerteng Jesus Christ. Hello. Now, siapa? Pinam lap lada pisngap ye jingkai jong u Philip hapo Samaria nginam yo i bokuran Jepang hima oblay. Kabang yo i bokuran gedai Jepang Chris. Siap. Kabau Philip uyilap Samaria gedai Jepang Chris. Kot pesan gong uyilap syeki yo Chris. Now jingkli gemi menta kumno u Philip uyilap Jepang Chris. Uyilap u Philip ilap kumne kadai u Chris ban yapsha hadin gata unsa mipat baru tau Chris udai une Jisu ubana Nazareth ubayap haga to por hadu mipat hadin laisi gata kada guru kamilap John Philip na balik ka don kam manilap kumta ba kadai u Chris ban yapsha hadin gata unsa mipat namar kijiu kim ngai ba kadai u Chris ban yapsha hadin gata unsa mipat namar kata kadau kajilap syapang Chris ba yap baru mipat kadong kalong kajilap ka ba klan bor hadu kata-kata hagijiu kadai kajilap ka ba la ban ka ba pila ban syak penyap namar kijiu kim ngai ba kadai u Chris ban yap bat ban ong u Chris udai ban yap pidai ban pai la gajing em hakmat jong jiu namar jiu shlan
unam tinge hadok bar shime jing jong piro namar pi ong bo krus de ban yap ki jiu kim ngai bagade krus ban yap ka jing tho jiki ka testament brem ka bade ka bible jiu ka ong ba ukris nda bo wan dei ban yap hari Philip upoy samariaw ong ukris uyap ba ka dei ukris ban yap hading ta sumi pat bat ulah mi pat hadin lasngi bat une jisu ubana nasra do ukris yekani gur ko melap u Philip u khot u Lukas u khot eka ka jingelap shapang ka hima ublay ka bumot ka hima ublay ka dei ka jingelap shapang ukris ubalayap baru bola mi pat ka jingelap shapang Chris ka dei ka jingelap shapang ka hima ublay ka hima ublay ka dei u Chris ubalayap bar bola mi pat namar kata ko ong kilenget ye jingelap jongyon is shapang ka hima ublay ka badai ka kerteng u Jesus Christ so ka kerteng ka jingelap shapang ka kerteng u Jesus Christ ka dei ka jingelap shapang ka hima ublay so khubor ka dei gani ngi study ngi pulish ha ka kam jong apostol shapang ka hima ublay ka gani ka hima ublay ha gi kam jong apostol ka dei ka jingelap shapang Christ ublay yap par bola mi pa ngin pulish ya ga we ka nong ba khat khandai ka khot ka ba pra hallelujah nong khat khandai ka dekot ke bapra kene gede ga jingja ga bo Paul u Ukraine bat ki sandrana po Ephesus u kali ki ong kumni pila pediang na em yo mansem ba khoi man ba pila ngai po Ephesus tagi ong kumno ngim shum so spang ta mansem ba khoi ba ga Bible ko ong hai pat u Paul ong hai lapan baptis pi ki ong lapan baptis ngi ha ga jiba baptis u Yohanes u Paul ong kumni u Yohanes isha u pa baptis pi de u ong ba pide ban ngai hau ta ba wan uban wan na den jo u Yohanes ilap kibru gide ban ngai hau ta uban sa wan na den jo kata ha u Jesus Christ kata de khot basa long ba khat khanda khot basa ko ong u Polu ong ba kibru gide ba u Yohanes ong ba kibru gide ban ngai hau ta ba wan na den jo kata ka long hau Christ Jesus na hot khot ba pra ong ti u le lek ek synagogue jo ki bat u da kren da gijinslor kumba lai benai bat udayanya bat uda penbor jiki syapang hima ublay sap upol ka Bible kong upol por lai benai udale kumno udayalap syekini kibriu hadu lai benai udayanya bat kini kibriu hapo Ephesus ka Bible kong udayanya bat uda penbor kibriu syapang hima ublay now kay kita hima ublay Kabo Paul open bor kadai ke jingelap shapang Chris naga testament brem naga jing tho jong Moses naga jing tho jongi nagi noithol pa bat kum jora nagi kitab sam udah panshisha udah proof udah panshisha naki nagi naga testament brem shapang Chris kumno ba kadai u ban yap shwa hadin ke tam sami pa yega takor kom yalap lakhot eka karu kom yalap yega himau ble yega takor kom hikai gum ta lakhot eka ke jing hikai shpang ka himau blai ya so ka Bible ko udah penbor ye ki ban bar udah penbor ki shpang ke hima ublai pinam la da pik kwa ban lek ban puli kumno ke jing lap jong Paul hagi kam jong apostol pin lap tangga we ke jur ko milap jong Paul kene kene ba uneu jisu ude ubana Nazareth uneu jisu nong Nazareth ublai ulo pelong u Chris padu trai bahaga kerteng u kedon ke jingma bagi pop ba une u jisu banana set ude Chris kene do ko milap jong apostol barokot bat ke jinglap jong Paul hagi kam jong apostol ki ong u Chris u jisu ude Chris ba dia gani pinam lap daga way pat ko milap ong kiri lap ia ke himau blade daga ong himau blade kalong ke himau blade kalong kum usumbai tersaw ke himau blade Sumbater so ke himau blai kalong kum ta terter pinam lap ye ke jing hikai chipang himau blai kum ba ujisu hikai hagi saw gospel ke himau blai kalong kum ta ke himau blai kalong kum ta obriu bodan ye brisok himau blai long kum ta terter pinam lap ye kita ke hagi kam jong apostol namar blai namar ke kam jong apostol ke dei ke record ke bar record chipang hadin ye ke jing ja hadin juga jimi pat jong Chris nagi bayau ban namar kata kadau ke hima hagi kam jo apostol ye himau blai lahikai ka hadur jong parsi hare mentapat ye himau blai layalap eka hagadur ga shisha jongka bat ke himau blai kam dei shu ka parsi he kumi
komagi sau gospel ke himau blai ke de Chris ubala yap bor ubala mi pa kedai gene ke bo Jisu umut bai nelap hagi sau gospel tang ba umla ban nelap nomor ka donut jeng ki jiu kamla ban long kampat long ready ban pediang ye ke himau blai dai tang hadin jeng ke jimi par Chris hagi kam jeng ki apostol kila sedang nelap ye ke gospel jeng ke hima bat ke jing lap ke himau blai kedai ke jing yelap ke ba ong kumne Chris wan ha do uyap baro mi pat bahaga kerteng ju kedong ke jima pi ke pop ye kata kar ko melap gum ta lokot ke jingilap shapang himau blai right ngin pul nong ke ba arpo pra hallelujah no kalau ba arpo shwa ke kot ke ba arpo santo ya kalau nong ba arpo kot ba arpo san shwa okay kene de ke jingja bo Paul shapun le Jerusalem kot ye ki briu na Ephesus ki temen besan ki rangba jongka balang ukod iki baru Ukraine iki yigini ikhtin ong nga da yelap yega gospel jong Chris shapi man sngi bat med bat ha jing sha shitom ha jing sha khran ben wong re ngam senge nga yelap shapi bat nga le ne gawai ga yeng shikawai ga yeng ta re khot bar pho pin pule ter khot ar pho ko nga da pla show jiu bat kum joro shigi gre ye ke jingkala ngada plang ngada batai ngada hikai ye kata ke jing kala bemot show blay bat ke jinge shapang ukris Jisu snap ke ege bo upla shiki ne ki arja ki brio ki jiu bat ki gre shapang ga shapang ke jing kala ke bemot show blay ke badai ke jinge ha utrai Jesus Christ. So ke jing kelaka bemot shoblai ke jing nget jengki breu how Christ Jisu. Ye kata ke jing how Christ Jisu lokot ke jing kelaka bemot shoblai. People ke dekot ke bar besah. O ke bar besan. Ti mentah kami. Ba okay I know that ye all, among whom I have gone, preaching the kingdom of God. Hapreng jong pi ngala yalap ya kahima ublay. Sangap. Hapreng jong pi ong pol, hapreng jong pi ngala yalap ya kahima ublay. Lada pilay ban pule, lada pilay kumnu pol yalap ha Ephesus pin lap upol yalap yo Chris. Uyalap yo Chris pador penbore ki nagajing thought naga testament brim, nagajing thought jong Moses, nagajing thought jong prophet bat nage kitab sam ke jinglap jong Paul kalong nage testament brem shapang Chris kumno ba khadayu ban yapshwa hading tang somi pat ye gene ko milap kumni lakhot ke jinglap shapang ke himable bat hage kamjo apostol u Lukas on ka ye gene ko milap kade ke jinglap shapang ke himable so ke himable kade ke kubor shapang u Chris u balayap bat u bala mipat bat yo ubala kentiu shega khtiga manukpa kata kada ke jilap ye ke hima ublay so haba pilap shapang Chris pilap ye ke hima ublay haba pilap shapang Chris ba yap par ba mipa pilap shapang ke hima ublay naungin pulay galong ba ngadong biang yo le se bipsung kulmar binang kumnom tamo hima ublay no people pilek ban pulay hage kam joy post sorry hage jilap jong Paul hage Ephesus pinya Ukraine Japan Chris Jisu. Ke jilap John Paul Japan Chris baru tahu Chris udah Jisu ubalayap baru ulmipat. Ya kata karu kamilap kede lekor ga jilap Japan hima ublay. Hagonong ba arpo pra ngin pule ngin penkuno mata kunong ba arpo pra kot ke balai po lai. Sorry ke ba arpo lai. Ono arprat kod arpalai te upolo lebo kesngi yiki bat kilawan ha kayeng wai jong u bat shekini uda batai sangapa uda batai bat uda ai ke jing pla shapang ke himau blai uda penbor yiki shapang ukjisu na ka hukum Moses bat na kinoi thulpa nado dang step hado janme so ke kam go Paul na Paul po harom ke boleh
upoi harom ushim ga yengwai nang ta u kibreu ki wan hagane ga yengwa jo but u yalap shigene gibreu shapang Chris sap kongkum ne udah ilap udah ai ga jing plus shapang ga hima oblay udah penbore ki japang jisu kemot ka jinglap shapang ga hima oblay kade ka jinglap shapang jisu udah penbore ki japang jisu na ka hukum Moses but na kinoi thulpa kemot na ki kitab jong kinoi thulpa hukum Isaiah Jeremiah Ezekiel Daniel ba ter udah shim na kini ki testament na ka testament brem na kini ki jing tho kabade okay ke testament brem udah yalap shigene gibri ko wan hau shapang jisu but dia kata ka jingilap shapang jisu lekot ka jingilap shapang himau blai te khot ba lap we kong kum ne udah yalap shapang hima ublai khot lap we udah hikai yagita ki ek baro ki badai shapang utra jisu sa kot lap we kong udah yalap yaga himau blai preaching the kingdom of God udah yalap ya ka himau blai and teaching those things which concern the Lord Jesus but udah hikai yagita ki ek ki badai shapang u Jesus Christ so penyo imanta ka jingelap yaga himau blai hage kam jo apostol ka jingelap shapang Jesus habong jingelap shapang Jesus gumodi kam jo apostol kumno ki apostol ki lap shapang Jisu hagi kam je apostol ki ongkumne u Chris u dei u Jisu u bana Nazareth u bayap pada ba mipat bada ka banget hagi kreteng ju kadon ke jima bigi pop ye ga takor ko milap kum ta lakhot ke jingelap ye ga hima u blai ka bamot ka hima u blai ka dei ke jingelap shapang u Jisu u balayap pada bala mipat haba philap yu Jisu philap shapang kahima ublay so ngila badong yang ngilai ban yalap shapang kahima ublay but pilek menta shubu pilek yang musiang lene pilek yodo lene pilek ha police bazar ha khandai lat pilek pilap shapang Jisu ye kata ka jinglap Jisu lakhot eka ka jinglap shapang kahima ublay but u Jisu u yo ye ka buram Pikne gede ke jing ki bon ki bri perkat ba ke jinglap pang himau blai gede ke jinglap ter ke himau blai long ketu ke ba himau blai gede shop beneng lene hima ngamong ba kamdon ke beneng sabha lene ke ha ke himau blai gede ke ba ngimla ban batai ngimodur ka ba himau blai long ngi perkat ba gede ke balang ho gede ke balang nang ta hagane ke himau blai don waves bat utaus mushong ket hang ni mata ter hare pin pule ke kam jo apostol pin lap ke jinglap ke himau blai ke jinglap ke gospel of Christ la dang yelap yo Chris u Chris bala sanar phna baro lo mi pat ngi yelap ye ke hima u blai kiran chibon gur kom berkat jing bru ni simenta ke himau blai kiran chibon ki wat kino hikai ru Bible ki kai pang himau blai kalong ke ban sa jingai ka dur ka de ka jingi kai ka balong kum ga parshi aplobe ke la da pilap you Chris pila yalap ye hima ublai uba yo Chris urong shi hima ublai